Abavandimwe Barundi nagira ngo tuganire muri aka kanya kandi mutubwize ukuri. Ese kumbe nyuma yuko umukobwa wacu DJ Ira asabye ubwene gihugu bw'u Rwanda mwararakaye muramutuka ndetse munamutera ubwoba? Abanyarwandakazi namwe bashinga nahe ngira ngo banabyuka ko tariki 13 mu kwezi kwa gatatu mu mwaka washize 2025 aribwo DJ Ira yisabiye mu ruhame Perezida Paul Kagame ubwene gihugu bw'u Rwanda. Ngira ngo mwese murabyuka ko rero ako kanya Perezida Paul Kagame yahise amwemerera ubwene gihugu bw'u Rwanda, ndetse nyuma y'iminsi mike cyane tariki 10 mu kwezi kwa kane nibwo amakuru agiye hanze yemeza ko ubwene gihugu uyu DJ Ira yamaze kubuhabwa byemewe. Nyuma yuko rero umwaka ushize ubwo bwene gihugu abuhawe mu kanya gato kashize, witwa DJ Ira abinyujije kuri Instagram page yanditse amagambo abwira Abarundi agira ati: none se nyuma y'umwaka wose muracyafite uburakari, muracyanuka, muracyantera ubwoba? Ngiye kugeza n'ubu ngubu sinumva ikibazo gihari, reka tuganire gato. Birashoboka ko nicecekeye cyane mukagira ngo mfite isoni z'ibyo nasabye, ko ntahatirijwe kubusaba ubwene gihugu cyangwa ko ntishimiye ubwene gihugu nasabye. Oya, siko bimeze. Icyo mugomba kumenya rero ni iki ngiki: Uburundi bwemerera umurundi kugira ubwene gihugu bubiri. Gusa ubwene gihugu bw'u Rwanda ni kimwe no kuba nasaba ubwa Amerika, Canada n'ibindi, ariko kubera ko ari ubwene gihugu bw'u Rwanda nasabye byahise biba ikibazo. DJ Ira mwamumenye kubera u Rwanda, akazi nkora nagatangiriye mu Rwanda. Naraje mu platform batitaye ko ndi umunyamahanga, n'ubu sinatinya kuvuga ko aho ngeze ari ukubera Imana ndetse n'u Rwanda. Gusa biranumvikana nakoze cyane, bityo rero nari mfite impamvu nyinshi izo gusaba ubwene gihugu bw'u Rwanda. Ntabwo rero ikibazo ari kuri njye, ahubwo n'urwango mufitiye u Rwanda. Ngira nta kintu kidasanzwe nakoze, gusa ubwene gihugu ntibivuze kwihakana igihugu cyawe. Ikibazo rero mbaza abashinga nahe Barundi mwese, ikibazo mbabasa rero, uyu mwana w'umukobwa muramashaka iki? Tuganire, Beyond Mideli w'Abanyarwanda.